Kikubor nakaslem jong unongsan hima. Kahanyo trep Achik National Movement HANM hapo ka jingalam uba lam prang karbani kum upresiden barangba haka art flighterik menta ubanaya yong kilalek banya kendu ya ka deputy commissioner ka East Kasihil district ka kong Isawanda lalu bandawa badai ban patokit ya ka jingkiw dor joki marbam mardi hadin ba dep ya kendu ya ka DC kaseng kal aipor chitayaw bantuklar mardor ban penhiar dor balada kam hiar nagliang kaseng kanait ban khangtala ya kito kidukan belapan kiudor palat badawaro haju kapor ya kadisi bakadem penmi ya kador joki marbam mardi Jeng kiudor pelat jong kiman ba mumde kam tam hinong ba slong keseng HNM daga jing sokia ka wani kendo ya ga deputy commissioner bat ngila tha ya ga deputy commissioner ba hapo stoyo de penihar do imar ba mumde namar ba kane ta plat ya ga im ka yap jong ki pajba nong snong kam tam ya udok usuk ber kam tam e tu ba bala men step ba menit namar ngi sutu ba kan ke jengkiu plat ngi marba munde na kapor supor ka penlong ya pajba nang snong ban ya kendu jenge ngatrai pedang ken mau hak ni ki banai badap ka kiu ku puniang lajan kelumar snong hangsya ka kiu ku puniang ka to ka kta ibu ruspa habalo yo thit kali udah bunyo thit ong puniang here kene ka jengkiu munde ke mut ka kta ibu sok terma kata kata ngila ai por tang stio ka sarkar leng bak ditu deputy commissioner badai penhiar do no ya ki marba mude ama tak padi pai bat nostong bat ngila ya thuru hi balada omla penhiar do postio ka seng ka sapenlong de jingi ke bat ban khangtala sendon ni gitu ki dukan mori ki basim kebu lam tau pai ba te ngi marngi suto ba dah giwe ki jela lei silkiu marba mude ka jingi ke jur te ngi i bahane hari jungi bun ka ba kia yok tiak langai halor kene ka isu bakiu marba mudek ka kata sya yo pajba nong snong jong ko jelam kalia lada kiu ko dor bai kali kiu ko dor bang priang jan saklumat sungi tau penlong jiki balai nginom ya yemi pajba na benta ban ya khun ni kene ka jingkiu marba mudek ka kata sya pajba nong snong ada kata ya ki pajba ki ba ruspa ngiyaki kam don jumot re ngidai ban mi surok ngidai ban iki ya kena ke isu ke bakta isya ya busuk namarpi lada ngim perkhat ya kena ke jing ya ke uduk usuk kam tam le kena ke por corona ngila mahamru ya ki barjalah kim dai bersim kebui pajba jong jelam kali ya baladang ngilap ngin sapa i volunteer jong keseng ha kini kisni baladon ki barjalah ki malwari ki bersim kebu tang nak daw ba sarkar penpana ba kan jur ka klam covid hene hepo selong hene hepo kari gejungi rang ilap ba ki maluri ki basim kebu halor kene gejung jur ka covid 19 kaseng kan haple bun kam nak ba khang tala sundan bat di siru ila tha yangi ba kan sa sim action bat kasa tertib pajba ya ki playlist jadi dor jong ki marba morde leng ba ki newspaper nang ba ki maluri ki mlaksu ban sim kebu ane ban khnyot ya duk usuk urang lin juki wa im ha ka belasni namarpi ane ke jingkiu marba morde man kapor kalak ta si kadai ya ki pajba pado namar hane gere jungi pitap 90% ode unong balau ode bodok bonu bodok bonu boruspa te kaseng klasim ya garai bala raja ba hapo stoyo ngi ai pori sulkar halor kene jingkiu jogi marbam morde hane ka jalla ka jungi ngim ban se habban iki ngim ting yu to corona ngi kham sep ting ya ka jing yap than jong ki duk isuk bat ngi kham social kai ya ka jing yap than jong u rang li ujuki bat kham tam ai tu ba kham jam ni ha perkhat ya pajba jong ga jaj menre bat ko jalla hi ko ngi hayeng ngi sa thit yang ten khau sa thit berni tu wadham man sem benai bang thit yang ten khat khandai spa san photga menen nga thit ka poi ar hajar ar spa tangka hangsa alias the kiu si power lai pau so porong biang kiu non ar spa lai spa
Kayak gini. Hatu umia bre uduk suk, hatu umia bre urali ujuki. Kakau ro hakine ki benai bandap ngatit kat nyau spa san po kilo kalau sibak sibani. Menen ngatit kat praspa laki usi spa. Usabon ro ngatit hakine ki bandap ngatit ro po kilo mentah laki kena pesan. Teki mahajon kle tu hangi tu usni bangle tit ki ang ba. Kle tu lo pa ba ka jing ki udor ki marbam mardik mermata kan sajaman kesngi. Nak tak tahu ngisau kit ram ialah kejong kejaj penreu. Ngisau kia ya ki pajbak nang snong. Iwan ni kenduk sendon ni kedisi ba. Kadai ban tik kison, kadai ban tik kison ye nang kam. Kadang tik kison dangi ngimban se. Men hap emi usulok. Watlah kadon hap deng jong klam watlah deng kadon nangi hap ban. Perkat yo duk sok ban kam perkat itu pajbak uba. Im jakpo balam step ba men met tu unjuk tit ayusu lada kiudor man kaski man kapor. Sendiri dengan Kelo, Distrik Komisioner Keluar Kajing Kiudor, Insan juga Marba Merdek, kalau Kajing Tip hi jong kaseng kalau ke Sorkar hi kasih update ya ki Marba Merdek, Nur Arsin haka sisin haka arpanai dan sisin haka lain man. Baik ke batum kaseng ngilap kalau Kajing Kiudor jong ki Mar di mata kalau man kasih. Hai kata guideline juga Sorkar ke KI ki wholesale. Ki kata price ke KI ki wholesaler. Atau kita ke wholesaler kila usipin ki arpo lepo hakasingi ane sanpo sispa hakasipenai. Ki ke bangikan kondisi kalau kong ba ki ka Sorkar hi hakasisin arpanai ane hakasisin lai panai kasi update ke price ki wholesale. Yang kajing lap ini kalau sipo hi hakasingi arpo hi hakasingi kiu nak sipak price ane hakasi senduk jongka one box jongka yang kane hi ke penlong penartin ya kaseng kata-kata ngiwan kedua arti edisi bat ngila request hi balak kuno sisin ka CTO kade ban pha inspektor kade ban pha magistrate bakadai inquiry kamtam po yodo poltan bajar bat anjeli badai ke telong jongki supplier ba ki follow na em ya ka price baka bu na government bat haju ko por na kalian juga seng ladap request yo ru ya ka district commissioner balakum no kuno hasin CTO kade ban penbi kot khobor la ne penbi pajba ya ka price ka wholesale price jong idor ti mata khamtam ukhan ukhau bat ko upnyang nang bi pajba kinom sa set syukur nei kinom sa thok ha kathit ko